Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Mome narodu u mjesecu Ramazanu dato je 5 stvari koje nisu date ni jednom drugom narodu prije njih. Zadah iz usta postača ljepši je Allahu od mirisa miska. Meleki traže oproste za postače sve dok se ne iftare. Uzvišeni Allah svaki dan uljepšava svoj dženet i govori: nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmjere prema tebi. U njemu se vežu neposlušni šejtani pa se ne puštaju kao onima koji inače napadaju u drugim mjesecima. U zadnjoj noći opraštaju im se grijesi. Ko priredi iftar postaču imaće istu nagradu kao i on postač, s tim što postaču neće biti umanjena njegova nagrada. Dvadesetprvi dan Ramazana 1441. hidžretske godine, 14. maj 2020. Volonteri humanitarne organizacije Help Others Salzburg, zahvaljujući uplatama i donacijama humanih ljudi i donatora, pripremili su 103 iftara za postače iz mjesta Gornji Šepak kod Zvornika. Ovo je 20. podijeljeni iftar humanitarne organizacije u ovome mjesecu Ramazanu. Postači prijatno iznenađeni iftarima, uz osmijehe na licima, uveliko zahvaljuju te upućuju dove da milostivi dragi Bog obilato iz svoje riznice milosti nagradi sve one koji su ovo obezbijedili. Posebno su zahvalni što ih je neko obišao, upitao kako su, te što su sa nekima razmijenili pokoju riječ. I vi nek ste meni zdravi živi, ovako da se vidimo, najvažnije je da riječ lijepa. Eto, moja djeco moja, najvažnije je to Bogam, da neko nekoga kaže gdje si, kako si, to je. Hvala da budete živi i zdravi puno godina, ja. Da budete sretni i čestiti ako Bog da. Hvala vam puno. Salam alejkum. Kako si? Svako. Hvala loše. Kaj Bog sam. Števa, kako si? Dobro, kako ste vi? Evo, mašala. Salzburg. Jest, Salzburg. Hvala loše. Ulo sam. Jeste došli iz Salzburga? Nismo došli iz Salzburga, nemoj se gledaš koroni. Ne bojim se ja. Mi smo volonteri Help Others. Aha. Rekao, pa vidim piše Salzburg, rekao. Salam alejkum. Alejkum selam. Hvala vam da ste živi i zdravi puno godina. Esselamu alejkum, ja sam džematski imam u džematu Šepak Kasim Efendija Esmić, rodom sam iz Lasenice. U Šepak sam došao prije 8 mjeseci i hvala Bogu po koncu, odnosno na koncu ove pandemije, evo da su nas posjetili ljudi iz organizacije Help Others Salzburg, Austrija, koji su jedni od rijetkih, pa čak i da su jedini, mislim, koji su nas posjetili, a posebno mi je drago da je onda ova posjeta u mjesecu Ramazanu. Evo, ušli smo i u zadnju trećinu mjeseca Ramazana.
Koristim priliku da se zahvalim svim ljudima koji podržavaju ovu organizaciju, vode ovu organizaciju, a također i volonterima koji su uključeni u sav ovaj rad. Evo, želim da se zahvalim u svoje ime, u ime džematskog odbora, u ime naroda Šepka na ovih današnjih podijeljenih 103 iftara u Gornjem Šepku. Hvala vam puno još jednom. Kako si, Nene, dobro? Dobro, jeste li vi dobro? Evo, dobro je, mašala. Kako se provode dane ovdje u Šepku? Lijepo. A? Lijepo. Ovdje je kod vas lijepo? Lijepo, Boga. Lijepo. Mašala. Djeca tamo, dobro. Može se postoji izdržati? Može. Mašala. Može, Boga. Lijepo, ja šta je? Hvala Bogu kad smo ga dočekali. Boga je. Salam. Šta ima, kako si? Evo, dobro. Halalo si. Vi također možete podržati pripremu iftara donacijom od 6 eura po jednom iftaru, a on se sastoji od glavnog jela, dezerta, hurme, lepine i osvježavajućeg pića. Pored iftara pozivamo vas da podržite druge apele i akcije humanitarne organizacije Help Other Salzburg, kao što su bajramski paketići za djecu i prehrambeno-higijenski paketi za socijalno ugrožene i sve one koji su u potrebi za ovakvom vrstom pomoći. Vaše uplate možete izvršiti na sljedeće žiro i PayPal račune. U mjesecu Ramazanu dobra djela višestruko se nagrađuju. Praštaju se i brišu grijesi koji su u prethodnoj godini počinjeni. Iskoristimo još ovo malo dana Ramazana i obradujmo nekoga. Neka humanitarna organizacija Help Other Salzburg bude vaša produžena ruka u pomoći drugima. Uključi se, budimo razlog nečije sreće.